Yes, nkuko bisanzwe rero turi muri studio zacu za Cape Max TV. Yes, Cape Max TV rero ni chaîne ya YouTube, chaîne ya YouTube rero duhaye platform kugira ngo tuye dukora ibiganiro byacu. Nkuko rero bisanzwe tubazanira inkuru zitandukanye kuva hirya no hino, weekend time, showbiz za buri munsi buri munsi zitandukanye. Rero reka tubagezeho rero uyu munsi icyo twabateguriye, ariko benshi bagiye batwandikira batubaza niba twabagezeho inkuru ikomeje kubica bigacika mu mujyi wa Kigali iwacu mu Rwanda. Iyo nkuru nibwo ko kibenshi batwandikiye batubwira niba twakora itohoza ryihuse cyangwa se tugakora iperereza tukamenya what's going on i Kigali mu Rwanda, showbiz zimeze gute kuri media z'i Kigali. Yes, nta yindi rero media iri kuvugwa i Kigali mu Rwanda nta atari Yago TV show. Ifungirwa rya Yago TV rimeze gute, rihagaze gute? Abakunzi bacu badukurikira ku murongo wa YouTube bagiye batwandikira batubwira ukuntu niba byashoboka kugira ngo tubashe kuba twabagezaho ibi biganiro. Twakoze rero ubushakashatsi ndetse turana telefona tuhamagara bamwe bagize Yago TV show, ndetse tunagera ku butaka tubaza kugira ngo twumve ikijya mbere, what's going on, byagenze gute, what happened kugira ngo Yago TV show babashe kuba bafunga account ye. Yes, rero ntimuciko mu kiganiro cyacu kuva muri Cape Max TV. Kora subscribe, share, comment, like kugira ngo ntugacikwe n'ibiganiro byacu bya buri munsi iyo twa uploadinze inkuru kugira ngo jyubasha kubona iyo nkuru bikwihutiye. Yes, rero hano turi dufite byinshi byo kubabwira kuri Yago TV show. Nakababaro birababaje, abantu barababaye mu mitima. Ifungwa cyangwa se ifungirwa rya Yago TV show ryakoze benshi cyangwa se ryakomerekeje benshi ku buryo ryageze no muri Afrika y'Epfo aho Cape Max TV korera. Nuko rero tuze gatoya mutubabarire, reka tubanje twinjire gato muri Instagram. Benshi bafunze cyangwa se bari bafite imigambi yo gufungira account ya Yago TV show ku murongo wa YouTube. Bari bazi ko bazanafunga na Facebook, Twitter cyangwa se na Instagram, ariko uyu munsi turabwira ko Yago TV show iri cooperatingira kuri Instagram. Reka rero twashe kubagezaho imwe mu posta Yago TV show ya postings Yago for real kuri Instagram ivuga kubifungirwa rya account ye. Aragira ati ubushize byarabaye ndaceceka, ariko aho bigeze reka mumenye ukuri kuva uyu munsi kugeza igihe ntazi Yago TV show ibaye ivuyeho. Oh my god, kubera umuntu urimo kutwifuriza kudakomeza kano kazi mu nyungu ze bwite kugezana n'ubu tutaramenya. Abakunzi bacu mwihangane, wabikoze Imana imuhe umugisha. Oh my god, nguko uko bimeze. Iyi nkuru yarebwe n'abantu 12,649. Byari bibabaje, ni inkuru ibabaje rero, inkuru ibabaje yageze kuri buri mwe wese. Niyo mpamvu rero tuje tubabwira iyi nkuru kugira ngo namwe mubashe kumenya what's going on. Mu bantu bakomantinze bwangu iyi nkuru yari Isimbi TV cyangwa se Sabena. Sabe yaje yirukanka atabara avuga ati oh Yago man, damn man, birababaje cyane, birababaje, ariko ibyakubayeho wihangane cyane tukuri nyuma. Unditwa Alpha Rui, keep your heads up and let God do his work. He will do greater things in your favor. What is not killing you, it is getting you stronger. Ibi nibyo njya mvuga buri munsi. Anyway, reka nshireho akadomo emoji nyinshi cyane zo gufunga umunwa. Uyu numwe mu batanze comment uyitwa Aluga Love yavuze ati ariko si umuntu nk'uwo asabiwe ibihano ku Mana yabakosheje. Icyo nzi cyo nuko Imana iri kumubona. Narekeraho cyangwa ibyago bimubeho, Imana nihishwa abanyabibi kwambuka hakurya biraza kugorana. Iyi nkuru yarebwe n'abantu hafi 187. Uyu mukobwa ya postinze avuga kuri Yago. Undi yitwa Manzi Fighter mbega ko mbona batangiye kukugira nka Isimbi TV. Igitangira byari bikomeye. Aravuga ati Yago genda wegere Simbi maze bakubwire uko nabo babigenje ko Isimbi TV gitangira nabo babashe guhura n'akarengane nkako.
Yes, inkuru ni nyinshi rero zivuga kuri TV, kuri ifungirwa rya Yago TV show, ariko nta kundi rero hano yaraje avuga ati new update bakunzi ba Yago TV show, ubu noneho turimo gukekwaho cyangwa se turimo gukorerwa amashusho y'urukoza soni. Umuntu urimo kubikora ntiyanyuzwe nuko yavuze ko twamututse mu biganiro hafi ya byose, noneho yongiyemo ko ducuruza n'amashusho yuzuyemo urukoza soni. Nzakomeza kubagezaho uko byifashe. Oh my god, uwo nguwo nanone yari Yago TV ubwo yaraje nanone kuri post ya Instagram yarebwe n'abantu 13939. byari babaje cyane rero ahangaha, byari babaje, byari akababaro nkuko rero twakomeje kwibabwira. Ibi bintu byagiye bikorwa n'abantu batandukanye, ariko ngo hari abantu bamugiriye ishyari, bamugira ishyamba, ariko se nyamuneka abantu duhuje umurimo dukora media imwe, ni gute umuntu waca mu gikari ukavuga ibintu nk'ibi ngibi ku muntu w'umunyarwanda duhuje societe? Urukundo ruyehe ko abanyarwanda duhujwe n'urukundo no gusenyera ku mugozi umwe? Please guys, let's do something greater than what you can do, because if you see somebody is doing such things like this, and remember Yago TV show numwe mu banyamakuru mu Rwanda bagiye bafasha abantu, abahanzi kuzamuka, ndetse n'abantu batagiye bakora byinshi, ariko Yago TV show yagiye abafasha. Ya amafaranga menshi yagiye abaha, envelope nyinshi yagiye abaha, amafaranga yagiye ava hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko aciye muri televiziyo ya Yago TV show. Ibyo byose rero ni ibikorwa bya Yago TV show yagiye agaragaza, aho bamubeshyera ko yagiye acuruza amafilm cyangwa se amavideo y'urukoza soni. Ibyo ni ukubeshya, ni ukumuharabika, kubera ko Yago TV arakurikirwa cyane, natwe turamukurikira, ikintu cyose apostinga turakibona, turanacyemeza. Ubwo rero ibyo byo no kumusebya ntago ari byo. Please guys, stop doing this for harassing this man. Yago TV show is a good man, and he tried his best to help one another. When somebody was crying, Yago TV show was there to help and to do something. So guys, please acheni tufanye mambo mazuri, hivi sio fresh bana. Tunapoona mtu anafanya vitu kama hivi inakuwa sio fresh, sio power. Tunapoona mtu mwenzio anapanda juu, jamani tusimrudishe chini, bali tumsukumie juu pia, au sio bana? Tupendane kama samaki na maji, au sio bana? Ubwo rero ni byinshi byagiye bivuga kuri uyu mugabo wafungiwe chano ye Yago TV show. No turi kuvuga, hari benshi bagiye bapointingwa, ariko ntago ari byo. Yes, ariko yagiye yihanganishwa n'ibinyamakuru bikomeye mu Rwanda birimo The Choice Live, baramwihanganisha cyane bavuga ati Yago TV show ihangane, turi kumwe 5 Big Town TV, ndetse Simbi TV, Afrimax TV, ndetse na Chita Magic n'abandi batandukanye bakora umurimo w'ubutangazamakuru cyangwa se umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Yes, natwe Cape Max TV kuva muri Afrika yefo tumuri nyuma, kandi tuzakomeza kumsupportinga. Hari umuntu wanditse kuri Instagram avuga ati please nishobora kugetinga namba ya Yago TV show, kuko niba bishoboka byashoboka kugira ngo tureke icyo twakora. Hari benshi batekereza bafite ubumuntu muri bo, kuko benshi bari bazi ko Yago TV show account ye yabaye hacked, abaye hikings, ariko ntago ariko byari meze, ahubwo ni kibazo yagiranye na company ya YouTube. So ubwo rero management ya Yago TV show izanikira management cyangwa se company ya YouTube kugira ngo babashe ko basotinga out bino bintu. Abakunzi bacu batwenye batubaza niba iyi account ya Yago TV show bari hikings. Ubwo rero twaje gusanga yuko batayi hikings, ahubwo ari ibindi byabaye. Yes, ubwo rero yibize kuba ari hacked, natwe twari gutereramo. Uyu muntu yaravuze ati niba bishoboka rero mu nimero ya Yago TV show kugira ngo mbashe kuba namufasha account ye mbashe kwigarura ku bantu bakoze hiking cyangwa se hacked. Yes, ubwo rero nguko kubyaremeza iyi account nago yabaye hacked, ahubwo barayibrotse account ya Yago TV iri blocked, ariko twize tudashidikanye yuko bizagenda neza mu minsi iri imbere. Cyo tuzi nicyo nuko company cyangwa se company ya YouTube izabikora kandi ikabigenza neza. We love YouTube because YouTube helps us to connect one another. YouTube is the best company in the world, so tuzi neza yuko izabikora kandi
ikagarura Yago TV show nkuko bisanzwe. Hari umuhaka ukomeye muri Afrika y'Epfo wavuze ati niba barakwakinze please come to me, I will do something, nzabereka ko amashuri arutanwa. Yes, ubwo rero ke twabwira cyo ntago ariko byari bimeze, ahubwo ni ibibazo byavutse muri company ya YouTube. Sharp turi kumwe gatatu rero abakunzi ba Cape Max TV ndetse nabandi ba following Yago TV show bari navuga bati Yago please restart again, rebuild again, kora indi YouTube account tuzagufollowinga, tuzakora na subscribe nyinshi cyane. Kitwabwira nuko Yago TV show niwe muntu wa mbere wari ufite aba subscriber benshi bari muri miliyoni 5 kubera ko Yago TV show urugero mpuzandengo rw'aba subscriber ku munsi babinjiraga muri Yago TV show ni hagati y'2,000 n'ibihumbi 3. Rero no muntu wa mbere wari ufite aba subscribers benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, ubwo rero bikaba ariyo mpamvu bamugiriye ishyamba, bamwe bakaba babasha gukora ibyo bintu bakajya mu gikari bagakora ibyangwa. Please guys, ndabizi abarozi naho bataba muri media babamo abarozi baba ahantu hose, ariko naho ubu burozi nimureke tubahagarike, uburozi bw'ishyari n'ubugambanyi bwo kutifurizanya umuntu kuzamuka. Please guys, come on man, this is the old mentality man, please come on man, let us stop to harass one another. When you see somebody is moving forward, reka dushaka ukuntu twajya tumufasha. Let us invest to one another. This is Cape Max TV show ya buri munsi, tuza tubabwira byinshi bigezweho. Rero uyu munsi tubashe guhagarara hano, ariko ubutazaza tubabwira naho uko bimeze, aho tuzazana Yago TV show umunyamakuru wabo kugira ngo tubashe kuba twaganira nawe. Ariko twabwira cyo muri Afrika y'Epfo Cape Max TV iri kugenda ikurikirana iby'ibi bintu uko bimeze. Yes, na Yago TV show tuzavugana nawe na nyirayo kugira ngo tubashe kugira ubundi bushobozi cyase ubundi bwunganizi bwava muri Afrika y'Epfo. Media nkuru ya Afrika iba muri Afrika y'Epfo ku batabizi. Yes, rero mwakoze kudukurikirana mu biganiro byacu ya buri munsi. This is Cape Max TV ikorera muri Afrika y'Epfo, Johannesburg ndetse na Cape Town, Pretoria, Durban, turiyo i Kigali mu Rwanda, mu Burundi, mu Bujumbura turabakunda, kandi tuba turi kuri 5 Canada, Belgique, mu Faransa, hirya no hino muri Afrika turabakunda. Mukomeze mu supporting Cape Max TV, ariko mwibuka cyane Yago TV show ko ari mu kababaro mu gahinda, ndetse mukomeze kumusengera muri releasing amasengesho y'Urufaya. We thank you, reka dusuzereza hano naho butaha. Murakoze, ni mu kiganiro cy'ubutaha.